Putin danas izgleda sigurniji nego ikad, barem ako verujemo njegovom licu, jer poker face jednostavno nema. Dok sedi preko puta američkih izaslanika u Kremlju, deluje kao čovjek koji veruje da je vreme konačno počelo da radi za njega. Bolji odnosi sa Amerikom, sitni pomaci na bojnom polju, osjećaj da je Zapad umoran. Njegovi zahtevi su brutalno jasni da Ukrajina preda preostalih 20% Donjecka, da se sva okupirana teritorija prizna kao ruska, da ukrajinska vojska bude svedena na minimum i da NATO ostane zauvek zatvoren. Uz Trumpa u Beloj kući, jedan od scenarija je prisila Kijeva na primirje koje bi Ukrajincima bilo neprihvatljivo. Drugi, da se rat jednostavno vuče dalje, sa sporim, krvavim ruskim pomacima. Europa, međutim, možda može više. Od dodatnih dronova do širenja europskog vazdušnog štita na zapad Ukrajine, pa čak i prisustva europskih trupa na granicama, sve ideje koje su dugo bile tabu ponovo se razmatraju. Ekonomija Rusije podrhtava pod sankcijama, ali ne dovoljno da promeni Kremlj. Inflacija, rupa u budžetu i ratna ekonomija koja troši samu sebe, ali i dalje nisu okidač za povlačenje. Zapadni stručnjaci tvrde jedini pritisak koji bi imao efekat bio bi potpuni embargo na rusku naftu i stvarna primjena sankcija. I dok neki veruju da Ukrajina gubi, stručnjaci ukazuju na nešto drugo. Ukrajinska vojska je i dalje najefikasnija u Europi, uprkos ogromnom pritisku. Ključno pitanje ostaje isto. Šta bi zaista moglo naterati Putina da stane? Odgovor možda nije ni u Moskvi ni u Kijevu, već u tome koliko je Zapad spreman da zaista podigne ulog.